Lai khẩn ô bờ bằng hô dấu ta ô phan lai bằng tuy dấu thật ra thì chẳng mấy đường ta đi vang khôn hồn dấu ta ô anh ta mê thì ta na bằng ta nang mati na mai Giêsu đi găm ngăn đầu xem tình cuối mà câu tung lơ đi cùng khám ta thì ba trong chỗ bị hiểu về Chọn vào vẻ thiên ngày lễ pha cái đúng làm hồn thế apa tidu pakai di kami te anh nhớ mu về làm vai là in khô bèo tật tình mati na mai Giêsu đi găm ngăn đầu xem tình cuối mà câu tung lơ đi cùng khám ta thì ba trong chỗ bị hiểu về không mong tâm lại đi còn hay lại trên tu ta chọn thật nan mong tế lúc khát yêu chúng lẽ dù luôn gì anh ta
chi na mai ki su fu I gam nan dang zem đi ôi mà câu tung lâu The first Papa Football Club Cup Felicitation Program 2022. Runners-up Cup 4, the 14th Pusey Cup Memorial Tournament 2021. Date 15 January 2022, Saturday. Place Evening Community Hall. Time 5:30 p.m. and in. Anakidam Chalo se achun to ali ki padahin anakidam Closer guest. Chief guest Sherry Pauline Lalhomkip, intending candidate 59 Saikon SC. Functional President Sherry Thamkusai Kude, Chief of Ziton Zangles, intending candidate 56 Thangon STAC. Then Julie Yes Governor Sherry Mursali Abu Social Worker Chief Host SMT Bayo Hongi B. Deno Mausabi. Then Julie VIP Sherry Thankul Chief of Sekono Sherry Zamkule Social Worker Sherry Thamkusai Haukip First Assam Rifle Movinter SMT Panajam Social Worker Sherry Thangboy Team Advocate Sherry Saitang Chongloy Director Lawyer Investment and Finance Privacy Limited Indeed Sherry Thang Chief of Galmon Among CCD Dunia VIP compared to program Mr. Moses Bonsai Anakitiin Unle Pad Akidola Zin Amazon Pega Boy Hizachu Dunia Mr. Manta Holkip Advisor Papas FC Amatarin Onkitoli Hitain. Welcome address and presentation by Mr. Manta Holkip Advisor Papa FC. Resulting in special number Mr. Lee Chung Ho Kim and Hin, special number Pham Hoi and in the special special number Mr. Lee Chung Ho Kim Kuga blessing prayer by Reverend Dunzale Moksai KBC Center Church B. Bengal. Speech by Chief Guest, Functional President, Guest of Honor, Chief Host, and VIPs from Hinton. Resulting the tune, vote of thanks, Mr. Satkulal Halkip, Secretary, Papa FC. Invited artists, artist, Mithangji, Nakao Homi, Kabe, Nichipakate, Lechum Homi. Before Pipet Team Director Ahiyed, Michael Munza, Kapu Artist Ahiyed, Arjun Sayyid Bandogar, Kapu Artist Ahiyed, James Arjun, Amahi Ondawe Hinglahid, Kapu Artist, Boykit Tuket, Kapu Artist, Ali Khawkir Ahiyed, Juliet, Somboy Kumsai, Kapu Artist Ahiyed, Tracy Boy Baike Kapu Artist, Amojani Tunila Adinga, Artist
chief guest amahi asatai ramni ila nakota ka chun ana ke agial dia hi sole so me ama ki baatu ka sai din today abana ku kam sai ye chief of the Donjang Village intending India disease halon STSK today guest of honor Sri Munzalim social worker chief host SMT Bainu Hawketi Hengom Sami Amahin today VIP Kamkule chief of Sekretariat Sri Zamule social worker Sri Kamsai first AR Recruiter SMT Manajong social worker Sri Kamboy Team Advocate Sri Sayin Thang Chongboy Director Laws Third Investment Finance Prevention Limited Sri Kim Thang Chief of Government Yes, Mohidian, VIP Mohidian, today we have invited artists again to give the special invite this in a home. Kufida Mohidian, the one Samin, Khalid Nale, Kai Luna, Salam, and Bolre. Brightness, I saw this one. Department Nihain, Papa Eskin, England Tale, Sambain, from Kumanang, Guest Mohidian, Midi Mohidian, Artist Mohidian, from Kalaita, Kintim Mohidian, Right,คุณนิ่มจะสองสัก today, Dandan Mohidian, Ayun Sala, Nungalson, Papa Eskin, mai banga chu hilang chakna pai mai odin mai amai oi program kita ba sa players mo hi they commit player they commit player Jilaya alai na to si Papa si player player agi team so ke personally lang say they koi somle phone na mo mang sai na ni agi team na ngai pa Papa si ngai pa player ni na to na ka so si ma so pa tu kai do me today ko ai presentation kai ni apa pagi ini ama sapenin Sri Paulilan Aukir intending candidate tentang cycle AC awai Papa ini patut ke membantu insan ini Kompir dulu sih tadi ini paham deh. Chief guest. In simple memento of honor, this memento is presented to Sri Paulilan Hawkip, intending candidate 59, Cycle SC, in appreciation of your gracious presence as chief guest on the occasion of Cup Felicitation Program organized by Papa FC runners-up in Hawkip Postal Convoy Tournament 2021. May God bless you abundantly in the days to come. Dated B. Benyon Community Hall, the 15th January 2022. Best compliment from Papa Football Club.
Athui ke pamai ta jen in sin lo ta in ka ting. Mimpi ruang kita bersama untuk berjumpa. Guest of honor, Shri Mursalino Sushewagar, Amahi Akiela Solai, Musitai, Mungia Sotin, Abana Salutin, Chief Host, SMT, Bainu, AP, Venomosaki, Chief Host, Chief Papa, Chief Father, San, Bamundi. Seri Kampulen Cipom Seitul Manau Kampulen, sorry Hong Thầy Lâu Lê Lâu Minh Seri Kampulen Amazon Hong Thầy Lâu Lê Lâu Minh Seri Kampulen Farsi R. Computer Compare the music and campaign is something like a moment. Hello, Memento of honor. This memento is presented to Sri Professor Waki, First AR, in appreciation of your gracious presence as VIP on the occasion of Cup Felicitation Program, organized by Papa FC Runners Up in 14, who say Memorial Tournament 2021. May God bless you abundantly in the days to come. Let it be Venom Community Hall, the 15th January 2020, best component from Papa Football. Nih, itu tidak tahu. B-nya nih. Papi Tele. Abana VIP SMT ada John Sushewagar Amazon Papa SMT Kepatul Pekan di Labu Amande Atuk ke bawah ini semua nama Seri Sai Minthang Chongui Seri Minthang Chibok Galpol Hôm nay đầu nhìn trên Yes, Ole. Boleh abang ingin Papa ingin lah ingin Papa ingin boleh cung fars bukti aja ingin satu ingin asim sama ingin sini ingin Papa ingin cuma ingin terpatam dia tu pun ingin dijumpai aku masuk pun di Papa sana pun kan cancel pun ingin nungsi tadi cuma ingin di Papa deh
lai cha la ti mai bi pio si bo na ni ko te Bapa FC player Tuki Kuai Cipura
Ichilanga dito tayo gawin. Kipatin Papa FC player na hinaw ng sakay Papa FC momento ang isimin. Iji compare mo kanin si Domintin at huwi yung kipagulingahin. Abo na ang hosaw si panay sakay Pilipino chule nipi hoy Papa FC player hoy tapakahin. Jadi munum di wahi na meron sa situation kabe yes na abo Pilipino din di ba mo din. Kipathilpi Segoma Muite Tuchung Papa Football Club in the 4th Sega Memorial Football Tournament 2021 Homun Playground Mana runners-up Ila Nachung Upa Nang Mazong Papa FC player Khatni Nazala Gunchu Talet Tompan Taa Pandala Zalin Kipamet Sana Hichi Memento Hi Kahipiuwe Maba Mazong Pathelin Hong Pisihen Lang dated B. Bengal Community Hall, the 15th January 2022, best compliment from Papa Football Club. Apa sampaian dengan JC main di pakai PM satu banten. Presiden Pak Melusi tadi cerang di Bawang Tunihi bipihon ibol hiben chu kipamet sana football president player ho momento kipitik le bipihon sit in khot in anabe piting dinin kahintimen abang ini lalu thang. Abang adanya Sri Goma.
this special program tribute to runners of 14 Awards Seikan Memorial Tournament 2024. Ini ibang tatso ini Papa Football Club he ang kipada din may jamun ki semjingin athene ni tawde ang sage dunia apa na runners club muthaya Usana ke ansuna keji ipana ho kato ke injire mata viva ke ke puni se ngai de ko ma chu Moses aku na saulai se Israel aha soji Moses aku aha susa on ada melen aha soji na Sudah konsep kita hasil asal, tapi unsur dari game yang pun hasil sahaja. Dan lain tak boleh dalam sebuah atau tim sebuah atau lepas bot sahaja dengan atau pakai tangan. Ini buat dia apa football club. Akhirnya naik dia kita bawa kita konsep asal macam mana? Ain lagi tengok yang lain. Thêm tham là thiếu đi là trong việc chế tạo một cái cho dấu sẽ ra đến thì ở mà bên cho nên Papa Football Club team họ dấu sẽ member họ dấu sẽ thế nên lòng cái gì hết lắm và làm hin qua rồi làm cho nó đồ thế nào đó thế nên là một sự tạo thành cái tôi ra là tạo ra một cái về này cái bốn giờ bên mình thêm chế vào tạo năng để mà mình để đây pakai kecil konsep dasar kecil dan lain tak kebawah itu macam mana boleh nak pergi seperti mereka tak kamu ni. Jadi Papa Football Club nama langsung macam kasih bukan langsung aku tu tahu nanti ho dunia bukai first cup runners kecil pakai orang nak hosok pakai namin zala orang nak kena ini horzalin tak kipat ini kau pakai patu semen ini awak ni oh pakai ini kecil cup ini football club ini pakai nama tapi member hosok kilung kan dah ini jengina kipun kan dah ini jengina dunia sana hosok dapat so orang nak ini jengina nama member hosok sih dah sana pakai nama kau katakan ni Layers wasn't pathetic number, Suka the things are so the Chokana Pakai, Ichika Zona, Kapahin Puri, During Pakai, the time you want to Kilumkana Vexa, Kipumkana Vexa, Kailawana, Lukin Tata, the living, Ichika P number, Yaho Zosiali, Pateku, the Rakana, hey, the Tune Pakai Za, Kaina, Kona Kachada, Nama dalam info seharian di dalam ini kata ini, usaha macam begini ini, tapi nama di dalam tiada sana, jadi football nama ni apa yang pakai, nama lopin hall nama kata ini, bagi orang kamu sendiri ini, jadi macam ini sih ini, sen dalam hati orang kata ini, apa jauh sen nama ini, ada satu yang sen kerja sudah. Tuhin speech about para import bagyo hitahin in Jamasang Jun lahat anak hau hitin hijatin Jun nunga Tracy kawin katim anak kibogin lang nunga Tracy in lahin sa zau zau le guess ho hi panay taa akikala la ima talawa speech hi panay taa ini don hatyo speech ho zau siang kicay cengting le pat cham hat long taan ini kimanca dewi di jo ni pihon kaya sa natin
event kang tawin say di tampi kang kanipon hindi na ba kay zong sports lung ni kahiin asi zong football club ko ani pa nahiin kung sota kana boy biheta hita ba Papa FC hon player ho ngayon na zara ay lola sports lang kanto na din mazal na din na din sa mazal pa hita ba club de ho na sponsor mo tournament pia SK ho 2SK memorial tournament ho sana pacan na nahin lam tai ho chule official ho zo sina chung chiu ka pa thu nahin sin ho society hi sports lam ni piding le atam zo hi adi football lam pa mai ji no me hel lam pasal le football lam pa hi kanon so ke hizi apak na tam ta omen ahin di pidong le tulihin Manipur hi latting le sports lam hi le boxing ayong archery ayong arm wrestling ayong ay lo le tampi ayong ta ho hi tu changin boxing lam hin khanani ne yin chile karate taekwondo ho hin khanani ne na lam pang hi focus khainai ko be pi jong le tulihin hita bang ho ihin focus thiwa ihung lung lut wa alung lut tam piau me na hen ichok zo lo je wa himai ni kan ka gi gin chan chule ilhan do ho lam kai ho elo le hita bang ma government mail hi te bu achi zo si bang du pa aso le ye bon MLA minister achi na thiam ho akingan si ho akihan do ho ana sot ji to ile ho ho hin ason the hita bang boxing a lung lut ai lo le basketball a lung lut volleyball a lung lut ti ho ison the nai mo win lung na au the se din e pi zong le hita bang a mi son the MLA hi lo le hita bang a khan do hin pulut the niท่านให้มีในทีแล้วที่ฮอจูหุ่มเพลานเดียกินสักอย่างให้เสียทุนนี้อาร์ติสต์นักทีมเทวเวทจับกันไงสังนั้นนะโมเลทุเสียกุยมันนั่งไงโน้มเบสเราเดียวกินใส่ไอปีนงเลงานเสียก็ตัดสินจบจากอินเสียงเห็นอินเทนมิขัดนักโกวานักโกมาเลยเละก็เดียร์ตาเห็นAti jangan mungkin sehat lah, anu le campaign mungkin boleh, anu tu mungkin sehat tidak kembali. Kaya bangsu, tu sehat yang jom dah boy, campaign boleh jom dah boy. Ahin, kaya sehat jom sehat. Ni nak kaya pilih, minit nak kalau sehat kaya boy, kita pun boleh. Then, tu sungguh intending candidate 59 saya berapa pupau lila mungkin boleh. Kezom, kalau kita masuk ke hazing, bisi yang betul mi MLA, mi minister orang betul le. IAS hina lagi dah, ILO IPS lagi ngah. Mi tak tahu men. Ini orang yang betul le. Pupau lila lagi additional director parliament
Constitutional Hostel Ebolo 371C. Hello, hello. Hey, ase ngamlo. Eho ei panpi ngamlo ho. Hello le. Haya sen dena ko tarawa kumma so le election kite hum sisi ho sata te di kasino ngom kine he. Yang sulam pisen dalam mutalau hijite ko en tuya ha sain le yangai sain electric adhum boy ki jong he phalo government ko tarano ta se no wangate e ki cho wa dali mumbai kal ka bangalore raplet ki cho wa gumna thina election ko tin le election hum tin ki tin ho ni thanda ta te ki cho china ko se le ku ni ta ki pa na ta khat cho ke koi be se hi ham ka ti le kapu puthang se functional pa hi ke na kapu moi moi ama jong hi intending candidate khat hi je tha ton lam mi wa le luk se te na ma na bo le chan dia ka in bin de le ium no wa jong le ilung gil che bin support the chanin ai lo le ita na be na support ya ni zu ka de ya ka se hin din do ni papa si ke hi SK hi regular ta de ka hi je aki panya ko na sa na be hi aki sa khan pe ni zo kum lo le zo di ka ti ni di zo le tu sa ni zo kum po ben tu ni hen ke zo ke hi na khan ka ki zo no me di za sa di wa sa sa wa sa ni sa wa ba po di ji zo au the ni le ka ti au lo ta hen zo le ka hi ki to bi de hen din zo le tu ni ai apoi mo pe na na ge yes ko te le ke no ko program ka nei te kana ko si e pi jong le mi ko te le ki ne na ke ta ne an ko hi si pa pa si lam kai hon intending ka te bon candidate ko ne po sa ham kham mi hong ki la wen lam so le na ti sa ro ma la ka hin so wen lam ti chen ka ti tho pi na kala din he so le tu tu me bu pa wen la lo din na di ma tu ni ha hong so se pan la se te ti so chai na ka se no he ke pa papa ni lam na ho mo izat hin bonam ma he bon India kana na program na deficit le ke in content wa abani na to te jong le ke sa na ko na ke he ke ti ko ga sum mo ni ke ti na mo yo sum sa ba ke ko asa ko le ala di ta lo sum sa ni ke lo ata ta he lo he mo sa ko te Kami pai kasi ginaw na mai di mo te Pipi on nomor sana tua apa tua sama rok cetini
yêu ren han to ta pi ham apo song sing tinga ki kel na hi na hin dan song king phung ke cha lo na pa ki he no un vang ke na nga kun min tham tha ta nge oh nei mut mut ta to nang in song dam sunga din ki ko khen tai ti in song kan tha na thei khat ki hol in ti nang in song lunga pham bon nei yo WhatsApp FB nei zoom so da to time pass man na ding na hello kita lung si thei lo hai lang mi hin khat song na hi ham kam sa hi al pen sunga ima lo oh nei mut mut ta to nang in song dam sunga din ki kol khen kai ti in song ka tha na thei khat ki hol in ti nang in song lunga pham bon mei yo Tuni chu Papa FC holding a paparum ta chu pu Pauline lang ahom thei lo mangin a khelin misal ha kom ho pu lo wa hai solin ama ahom salin I ham dia program deficit chile ama langa kuna record bonding ti zong chu mi pi zau se ni zau min ki pau min abel gelin pu lo wa ha pu su pu chu ma ki pa thu Papa FC khelin kai phongin tun speech about ana chi pe nga lutin pu Sri Thamkosei Grade Chief of G Tonzang Village
Mulzarin
Kipawin Srimati Bainu Nachunga available Kipatu kaya sayin dunia mimpi zausi kuwa kaya rock dengan advice at say na pena na hindi Kipatu mimpi hingin kaya sayin means tanay social worker ang mga natawag sa atin. Sri Thong Hussein Hokim, first AR among kilo pwedeng ikaw tawag. Amas Benin, Papa FC ini kata Papa FC Damsoran juga, Papa FC Damsoran. Chief Guest President, Guest of Honor, Chief Host, and fellow VIPs. Abang sejumlah jana selamat mereka apa ni? Good artist, ayah anak mau si jana selamat mereka video si. Kaya biar itu satu kaitan dengan apa yang sih kita kerja kerja, nanti orang kita pakai, saya kan boleh kalau kita pada zalim, kita nyata jadi kan menurut kita hilang daripada mengenal misalnya. Nếu cha đừng vong một cái ấy thì bạn có thể làm rồi. Tuni chief guest functional guest informer to the chief host and him to the VIP honored dunia hitagaya phat man tampi nahin ta hawa hilai na Papa FC football club top felicitation program lo nating ngai to sala hilai na nangkal sok chiwe na chung chiwa ki pathu avela din kahin thongit na hosok na pot ke na mabani wa ha cha sin ti chu committee ko na kahin seino hitin to hi second session di ham to hi hosapi ki sei ma rock phat hui de mi kai tu ni in rock thai na di movie ab sa pe ni pu Michael Luncha ni ko ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
กุ้งคูสดทิมเปอาการลุงสิทมาเฮ็ดเพนลานูทุนทุกเลิศเสเฮเงที่อาในนนบุตมาคุยบ่หิตาลุงสิทนะฮิฮิจิตมาอาไงกูลาลุงนะฮิกินละเฮพะโลนี่เลกูโอลานูนะฮิหายกันเทกีฟ้านะดู
se na thim thu ca hin lệ gôn tông tông đình lâu nắng bằng hình cô nô mà mang thế hi lên ó hình cô hi nô minh bùi tinh lung sẽ thêm thu ý na lâu chèn ho tòa ý bi ti tông cả hình lung sẽ vã nhìn lung sẽ tin cả hình cô ngắm côi lung môn na lâu lung sẽ hình khôi khá tuy bằng càng mây lê càng ngô hát trong khăn nô mà lên na bon đi lâu ý định phát chi xa cả cả bi riêng hiền hằng lung lại na ego na chim thu lâu chẳng ho mil đi na hạ nhẹ lung sẽ thiên thực chênh lung lại na ego na chim thu lâu chẳng ho mil đi na hạ nhẹ lung sẽ thiên thực chênh lung sẽ na thim thu na hin la ni chu ipi je a golin ne hin da go je hang chim lâu hum lung sẽ ka hin san hi lung sẽ thim thu i na lao sen ho tòa ipi ti ta cả hình lung sẽ vã nhìn lung sẽ tin cả hình cô ngắm bồi lung hồn na lâu lung sẽ hình khôi khá tuy bằng càng mây lệ càng ngô trong khăn nô mà lên na bon đi lâu ý định phát chi xa cả cả bi riêng hiền hằng lung lại na ego na chim thu lâu chẳng ho mil đi na hạ nhẹ lung sẽ thiên thực chênh lung lại na ego na chim thu lâu chẳng ho mil đi na hạ nhẹ lung sẽ thiên thu chênh mil đi na hạ nhẹ lung sẽ thiên thu chênh Ipia mo
ikimit sawa national level ke sana pe sa football te murti ka district na ki polo te diwang se asal ni dia itu ka te koi district ka ni ni na asal to kya ni wahi idi ke sai ya sai tu mo ka ting na papa ya si player ho ka sit na to hum kilo ni ka sit koi bizon sa ni national level ada ISL player lu tau pe ati tu chutan puri Midi penku pun kepin yang nazar dan
Abasar na dito di pa na hi. Ewa na sa rin chile. Numa ko lang ni ko.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
khát kỳ khen giống lên mi sa ắt kỳ mang in hình khu giống a kim dinh hình ghé nên gỗ ý kỳ hầu na chu
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
người đi hâm cả lung đầy là tình dòng vui hơn tiếng sẽ thì Ipidina hepa metiham galung kuilalu Here metidin hitsune Kuilang may ikhay nga hang kakin Kijin la honam nung sasawan Kuilang may ikhay nga hang kakin Kijin la honam nung sasawan Bema sabara hindi Ipidina hepa metiham galung delanu Izang gulhang king setia Ipidina hepa metiham galung kuilanu Hereu metidin hitsune Nalune name kabale ngainu talane dinaki mampoy Nalune name kabale ngainu talane dinaki mampoy Talane sang kolop sang hizo Ipidina hepa metiham galung delanu Izang gulhang king setia Ipidina hepa metiham galung kuilalu Hereu metidin hitsune Basuna trong kha itu khom Hoan tu khom kít Hiti lung đầy nụ Basuna trong kha itu khom Hoan tu khom kít Hiti lung đầy nụ Mobile amis ko bengolu Ipidina hepa metiham galung delanu Izang gulhang king setia Ipidina hepa metiham galung kuilalu Hereu metidin hitsune Sisitu pas ni hipolan Nundenu kone kutjento Sisitu pas ni hipolan Nundenu kone kutjento Kangai pintu jenggalan kani Ipidina hepa metiham galung delanu Izang gulhang king setia Ipidina hepa